Bog svima, Doktor s vama i dobrodošli u novi video. Danas ćemo pričati o 131. epizodi Dragon Balla Super. Zapratite me na društvenim mrežama i pridružite se mom Discord serveru. Posjetite grupe koje su u opisu. Pozdrav za ovaj video ide Urke, Yagami i Mr. Spasojević 3 koji mi je poslao ove fanartove. Evo ga doktor, ja ko Goku, svaki klipu obraća se Bogu. Lajkuj klip, komentariši klip, šeruj klip, ej! Ljudi moji, kakva nevjerovatna epizoda po animaciji, kakav kraj, malo neočekivano da će Goku i Frieza boriti se rame uz rame. Mislio sam da će Goku odmarati, ali je nastavio borbu nekim čudom. Frieza je dobio motivaciju za borbu kad mu je Goku rekao da će ga oživiti. Iako niko od njih nije mogao samostalno parirati Jiranu, njih trojica zajedno su bili lijep tim u borbi i Frieza i Gokuovo žrtvovanje za pobjedu sedmog svemira mi se svidjelo. Znam da se većina žali na kraj što je Android 17 vratio sve svemire, ali da nije, da je bila neka sebična želja, svi bi bili uništeni. Tako da ni Grand Priest ni Zeno zapravo nisu zli, jer je Zeno računao sa tim da će Goku pobijediti i da će vratiti sve svemire. Ne znam kako ni zašto, ali zato su stavili to pravilo da će svi svemiri biti uništeni. Goku je opet promijenio Jiranov pogled na svijet, kao i kod Vegete. Jedino je Frieza nepopravljiv, ali pošto je Frieza još uvijek u animeu, mislim da će i njega jednog dana Goku promijeniti možda. Kad je Whis vratio Friezi život, koliko je taj lik zapravo jak. Koliko on snage ima ako je mogao vratiti nekome život, dići ga iz mrtvih, what the fuck. Malo je glupo ispalo to da Goku trenutno ne može ući u Ultra Instinct, ali siguran sam da će ići i trenirati natrag sa Whisom ili Grand Priestom i da će onda moći opet obnoviti tu transformaciju. Na kraju epizode kad su stajali onako da se idu boriti u Super Saiyan Blue, to jest trenirat, to je bilo kao iz početka Saiyan sage, malo flashback i te stvari. To je čisto u redu po meni. Što se tiče Dragon Balla, nastavit će se 100%. Pošto je ovaj film sad o tom novom bogu ili o kome već o Saiyanima, Dragon Ball Super će se nastaviti poslije filma. Ovo je bila jedna dobra epizoda po animaciji. Svidio mi se i kraj. Manje više, to je bilo očekivano takav kraj. Iako sad već meljem bez veze, ali nemam pojma šta govorim jer sam previše uzbuđen. Biće još videa o Dragon Ballu, to budite sigurni. Moram se malo smiriti i razmisliti, pogledat još 1-2-3 puta epizodu da vidim sve stvari kak se spada. Ovo je samo moja reakcija na 131. epizodu. To bi bilo to od ovog videa, mi se vidimo u idućem. Pozdrav!